abatanja hirwaro rya Nyakibare bagarukira omur Nyamayenje. Basikatiri kumuremo sho businje rw'abantu bamanye Ruhanga kandi bani batina Ruhanga Ruhanga niyo ntandikiro kugira ubwenge bwo kutina Ruhanga waro yino mwebembezi ariko latakereziya ariko latakanisa ariko latamuzigiti umwezi wo mugende hari akwa nayendeze byeyi nabwo tukaturiye mukama ateza businje ihanga ryitira Uganda rigendo misho tubone ntunguke amagara gumutima nagumubiri. It's an important day as a religious institution built on Catholic grounds and Catholic norms. Erizoba nekiro chukuru munonga echo muhanda go musharaba ogwa gatano rukwera obu Kristo yayehe korera omusharaba gwe kandi akuyakigambire no mu byahandikigwe ngo kuri bano yenda kunkura teyekorera omusharaba gwawe. Erizoba turiyoni twereka okubonabona no kuzoka kwa Kristo aho kwatandakire namu okweta mushane echo busasi Yesu Kristo yarabiremo. Twazo muri suiti sinjiro baguzaguza ekiro cyo muhanda go musharaba binamasiko ngo ibizu byabo turi bateganisa byabambwa na Yesu amusharaba amagara nago garukabusya gazoke na Yesu. Gasumulira byone byasuba bulambo gasumulira byone byasuba bulambo byone byasuba byobugaga ekyo cyane cyatwala byobugaga bukati Yesu atisumulira. Kristo ninganya onko muntu nitumagara genseje ntwatwine ebizibu byitu so nko tukumara ekisibo nitwe kwasa mukama na nebizibu bitukuba bitwine nitwe tubiteka musharaba turi kureba buri umwe naye gwira umusharaba gwe nanye nko Kristo ni hayo ndi kwegura umusharaba kandi tutambura urugendoro kugira ngo Yesu asime arebe munaye nkimanyangu akaraba mu mbere gumire amacunguranye wo musisi gasha kwa Dan basibye na Ruth nuwamanya omuri sinjiro.